ngo bum 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 bum, abareyo murihe imitima myinshi muri comment, abareyo mukubita imitima myinshi muri comment, like zirihe mukubiteho like, ma subscribe muteho, aba APR FC murihe mukubita imitima myinshi comment, like muzikubite mwese mwamenye izindi nkuru, breaking news ndazibazaniye. Aya niyo makuru agezweho. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yavuze ko icyemezo cyo guhuza amakipe afashwa n'umujyi wa Kigali arimo AS Kigali, Kiyovu Sport ndetse na Gasogi United cyaganiriweho n'abo bireba mu kiganiro urubuga rw'imikino cyatambutse kuri Radio Rwanda. Imitima myinshi muri comment, kubita like, kubita subscribe we mufana wa Rayon, kubita subscribe we mufana wa APR FC. Kuri uyu wa mbere yagize ati nabo bashyigikiye ko habaho ikipe imwe ifashwa mu buryo bufatika kurusha gufasha amakipe atandukanye. Umuntu ayafashisha ibintu bike bike bitagira icyo biyamarira cyane. Icyo cyemezo tumaze kugifata, twemeje ko baganira n'abanyamuryango babo bagafata icyemezo cya kindi turi kwifuza tukagishyira mu bikorwa dufatanyije. Buri mwaka w'imikino umujyi wa Kigali ugenera ikipe miliyoni 150. Wallahi imitima myinshi muri comment, pa kubita imitima myinshi ndi kuyibona izamuka, mukubiteho like ndi kuzibona ziza, mukubiteho subscribe. Ese twiganire nkamwe bafana ba Rayon cyangwa abafana ba APR FC, ese mwebwe ibi bintu mwabyakiriye gute? Bivuze ngo Kiyovu Sport igiye gusenywa, AS Kigali irasenywe karabaye, Gasogi United irasenywe, wallahi bagiye kuzinduramo ikipe imwe. Urabona nyine Rayon Sport yari mu keba wa APR FC, APR FC nayo ikaba mu keba wa Rayon Sport. Ubu ngubu nawe mugiye kujya undi mu keba gatatu ndagaswingingi. Mukubiteho subscribe. Iyi ni Menya Empire izaza igenda ikuzanira breaking news nk'izi ngizi. Ciao turabemera cyane, kanda like ukanda